E rangona ana te hapori o te takere o te waka o Te Arawa I te reihi o ngā kai kaunihera wāri Māori. Toko ono ngā kai tono mo ngā tūru e toru o te wāri Māori e kia nei ko te Ipu Wai Taketake, ko Trevor Maxwell, ko Merepeka Raukawa-Tait, ko Harina Rupapera, ko te Whatanui Skipwith, ko Rawiri Waru, rātou ko Te Rika Temara-Benfell. I've put my hand up for one more term because I haven't been pleased in recent years. There'd always been a little bit of that anti-Māori at most elections, whether it's central government or local government, but just in recent years it just seemed to have got so hurtful. Ko neke atu I te whā te kaumā Waru tau a Trevor Maxwell o ngā tirangi wewehi e tū ana hei kai kaunihera mo Rotorua. E hi kaka ana ia kia tū ano mo te wā whakamutunga. Over the years, there have been many good non-Māori councillors, Pākehā, Indian, Chinese, that I've enjoyed working alongside. And so you kind of convince them to look into why we are advocating for things that are important to us. I do think that as ratepayers, we should be having some very hard conversations around how do we fund the services that council provides. I mean, we are a low-wage economy here in Rotorua. You can't keep wanging costs on to the ratepayers. We can only sustain so much. He hoki ngā mai I tēnei mō Merepeka Raukawa-Tait o Ngāti Rangitihi, ā hei tāna ko ōna whea koranga kaunihera omua ka e ke panuku ai ia ki tēnei tūranga. So, you know, there's a lot of the social issues that to a certain extent drag Rotorua down. So what the hell are all of these government agencies doing in Rotorua, giving out money just to paste over the problems? I tēnei tau I rongo I oku mātua tipuna, me tētahi hoa hoki e āki ana I au I whakaua I tōku I te rā rātonu, I te rā kati. Ana, ai, he momo kua rite au ki tēnei mahi. Tēnei tētahi āhuatanga e rata ana I au. E ai kia Harina Rupapera o Ngāti Rangitihi me Ngāti Whakaue ko te oranga o te taiao, te reo o te tangata me te whakamana I te whakaaitanga o Fenton ngā kaupapa e toru ko whakapūmautia e ia. He kawena takatai te pānui, ana he ata whakature I ngā ruri whenua o konei, ana I tākoha tēnei whenua, hei taone mo tātou, te taone o Rotorua, engari kaore au I te tino kite, warātou whakamana I te rā kawenata. We are driven to ensure that we have whānau in there, that we have a voice to force incremental change within the system, because we know how those that were in the previous positions made decisions without involvement of any of our whānau and our hapura. I tēnei tautonu ko te Whatanui Skipwith te rao tūhaurangi Ngāti Wāhi ao e whawhai ana mo tōna moana o roto kākahi. Ana te mahi o te tāmitanga e, it's still te mahi kaikiri, it still happens to our people, and how does that happen? Tā huri on te kaupapa ki a roto kākahi. That happened because of the decisions that were made. How that kaikiri, how that racism still unfurls today is because those decisions were made back in 2018. Ana ko te iwi Māori te iwi kaha, ki te manaaki I ngā tāngata katoa, I ngā hapuri katoa. Engari anō tētahi atu hāwhe o tau hapuri ai, ahua rere ke ngā whakaaro. Engari, he mea kai te pai, he te whaihua te iwi, ka whaihua te katoa. Ko Rawiri Waru o Ngāti Whakaue me tūhaurangi Ngāti Wāhi ao, tētehi o ngā kai kaunihera o te wāri Māori I tēnei wā. Hei tāna, he nui tonu ngā mahi kaore anō kia tutuki. He mea ako anō hoki tērā, engari I nui ngā mea I tutuki I a mātau o te kaunihera. Engari ara anō atu ngā mea hai tutuki anō. I roto I te whakataunga, te mahere tirohanga roa nei, me kina te long-term plan. Kei roto I taku ki tēnā kaori au I kite I tētahi tino kai wero pea, tino kai kaha ki te kawea I ngā whakaaro o tō tātou hāpuri. Nā reira, e hihi anau ki te tū hei kanohi o te Pāti Māori, hei kanohi mō ngā ranatahi, mō ngā pakeke, mō ngā whānau katoa anō hoki. Ko Te Rika Temara-Benfell te kai tono o te Ipu Wai Taketake anake, e noho ana ki raro I te maru tautoko o te Pāti Māori. Kiau nei, ko te mea tuatahi ki te kawea I ngā whakaaro me ngā moimoi ato hina ranatahi o tira o ngā tamariki mokopuna no hoki. Kārua ki te tū hei mānai, hei kanohi, hei kaitiaki mo te tiriti o Waitani kei runa I te tēpu o te kaunihira. Katoru ki te tautoko, ki te tiaki I ngā kōrero tuku iho me ngā taona tuku iho o mātou mātua tīpuna.
Anei ko te rohenga o te kaunihera o ngā roto o Rotorua, kei te rāwhiti ko roto mā. Ki te tonga ko te awa o Waikato ki mihi. Ko tōna uru, ko te horohoro inga o ngā ringa o tia, kamutu ki te nota ko te ngahere o Mamaku. E neke atu i te 13 mano ngā tāngata kei te rārangi Māori ki Rotorua. E toko ono ngā kai tono mo te wāri Māori nei. He oi, e toru noiho ka whai wāhi ki te tēpū o tēnei kaunihera. It's important for us to be communicating and for us Māori also be on your own marae committees, because you hear a lot of good stuff and a lot of gossip, but you can really feel how our people feel out there. This is about what our whānau say is important to them. So you either do something about it or don't bloody moan later. Kei te aro ki te āhua o warātai whakatakoto ture. Kei te kite, Marika, he kaikiri te whakaaro, hei aha te tangata whenua, takahia te Māori, i roto i ngā mahi hauora, ngā mahi mātauranga, kupu Māori, ki roto i ngā pukapuka. Tērā momo kaikiri e hohonu ake i roto o rātai whakaritenga. We know what's best for the whenua. We've been here, ngā wāmua, and we'll continue to be here. So we know what's best for te whaiao. And all we need is for the council to actually listen. Ka re pea te nuinga o te iwi Māori te tino mōhio ki tōna nui. Ka pā tēnei kaupapa ki te katoa, ka pā nui mai ki te iwi. Me taku titiro ki te kāwanatanga i tēnei wā, e hara i te mea kai te āmene mai rātau ki ngā whakaaro o te iwi. Kaua e māngere pia, kaua e hōhā pia, me pōti, i ki te au i nā kōrero i runa i te pukamata, i ki te au i nā kōrero maha kei runa i Instagram, engari ko taku wero, ko taku aki ki a rātau, me kaha tātou ki te pōti. Koira te wāhi pai, ki te kawea o whakaaro, o wero, o moemoea, o hiahia mō nā tamariki mokopuna. Ara e taima o te takere o Te Arawa waka, ko ai hei māngai mōu ki te tēpū whakataunga o tō hapori. E tō haere ana te rā, e puta ki te pōti. Te kawa paora, Aukaha.